ورقا رقا شهادة مسكر ورقتي جانسن جيجو ورقا خبجاتنا ربي اتخني خبجاوتاتي الدنيا آخرت نمني ربي برتس إلما نما برتس خبجاك أبو نما قرآن ربي بيخ قرآن ربي بيخ قرآن ربي كرو قرآن ربي حفظ قرآن ربي دلو أكما حديث برا خيست نبينا عليه الصلاة والسلام حديث سيئ خيست دبته ربين قرآن خنان نموت غري الفوليت قرآن خنان نموت غري قبا جي دبته تيجو إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ربين قرآن خنان أمة غري صدركا ساني الفوليت أمة غري مو قرآن خنان قرآن خنا بيخو دبودان قرآن خنا دلغو دبودان قرآن خنا توججو دبودان صدركا ساني قبوس برسيسونيس براتونيس اتهججونيس اتين كبجمونيس غرما شفتو نمني نما قرآناتي صدركادان اتدياتون جيرو يو نبي خينيت امني يو نبي خيني دغومسني نبي صلى الله عليه وسلم حديث حديث بخاري خيست خيركم من تعلم القرآن وعلمه آلان كيسن نما قرآن ربي براتي قرآن ربي برسيس قرآن ربي براتي خبرسيس قم تكون إبادة المنا ما ربي نقبر خيسا تئرج آلت تئر قدو قرآن نبينا عليه الصلاة والسلام دي سيخي سوانجي الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة وري قرآن السر التبيخ صدركان ثاني إنباسوت ملائكة خربي في قبرو تنجي تودي موجين تانجي والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيها وهو عليه شاق له أجران نمن قرآن يرو قرأ قرآن ولقد جيت ديبي قرأ قرآن التجابات اللين قالت لما قبا قالت قرأوتي في قالت قرآن كسيت تججباتو سن قباجي ورا سفيرو تاسني وجين انتو ملي إن اللين صدركا قدك قبا نمني قرآن چچبس أكنا جيتون بر قرآني خني قرآتين إسا هنگات الدنيا رجرت هند إرجالتو إبادات أمس قرآني الدنيا تنرتي ميشا لولا ميشا اتنجياد قرآن كيسا تإرى أوليتي أكما ربي سبحانه وتعالى قرآن ساغي سدبته فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا كافر توتك آلي سانين قريني وجاهدهم به قرآن خنان اتقابساوي جهادا كبيرا قبسو قدو اتقابساوي جهد به سن قرين لما إذا قرآن بانا جان قرآن الدبي دمير رسوني خناف قرآني سورة فرقان كيست ربنا كسجي قرآني ميشاك أبصوتي مي الدنيا تنرد عالمني دكتوري هيون نمني الدنيا تنرد جناتو تقلين كقرآن الرادرومو دندو خيساو ور إسلاما جيجو الرا يرو الرجل خنا خيست الدنيا غوتو قرآن التهاجمتي واللانسي ركوبا الدنيا تنرد هندا قرآن وسو حقيقة نمني تديبي جيجو قناف لا نجاة بغير القرآن ولا طريق إلى الله إلا به قرآن اتنجي بانيس قرآن عمالين جرو قرآن ربي اتنجينيس قرآن عمالين جرو قرآن هندنو چچفار أما سكسم قرآني قوة هذا الدين وان أمنتان إسلاما اتن جارمتي اتن مقارمتيني اتن قدابتي إلا قياك إيامات نمني أمنتا إسلاما همت نمني أمنتا إسلاما دبت ربنا كنجي قرآن ساخيست ربنا كنجي قرآن كنجي حلالي سوف حرامي سوف خرا غاري خرا جلا شوفا قرآن اتي أدام بافتنين قرآن اتي أدام غورنين قرآن أجنا فنيجو يا جرخين مي ونمان قرآن الرجب دودا الدنيا تنرى نجرتي قرآن وقاجنو الرهدو نما كسو قرآن قرآني فتاني تمراني أجخاو أكسر هداني فنساني قدار الرخاو وخاو كومدينو خيس خاو بكن خاموسان كاو خاو مسجد قلتو أكسيمتي قرآني وان حياتنا ما خيست يرو تكلي سين الدانبان حسن البصري وانجي تفقد الحلاوة في ثلاثة أشياء مئاجرو دنيا خنا واسدي خيس الله لدوجي نمني واسدين كان خيستي مئاجرون أرجن جرو تنا روان جراتي جامون كبو إسافي هورين توكو مججو في الصلاة والقرآن والذكر جي بكي مئات لالتا صلاة ربي خيست قرآن ربي خيست ذكر ربي خيست بكا سدين تنا خيسنا من جر نمني سدين تنا را قلادا
qullaa jechuudha. Namni mataan isaa sadeen kanarraa qullaa. Namni hojiin isaa waa sadeen kana keessarraa qullaa. Maal je nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessatti manni qur'aana rabbii keessatti hin qara'amne kal beeytil kharib. Maal namni qomasaa keessa waa takkallee qur'aanni hin jirre akka mana onaati je mana onaa. Namni waa takkallee hifzii takka qur'aan ayata tokko hifzii hin qabne suuraa takka hifzii hin qabne juza takka hifzii hin qabne waa takka jechuudha. Jecha Hasan al-Basrii kanaan isinii fixa Hasan al-Basriin akkas jeet fa'in wajadta zaalika famd wa abshir yoo mi'aa jiruu teetii salaata kee yoo salaanni sin mi'aawe yoo qur'aanni sin mi'aawe yoo zikrii rabbii sin mi'ooyti jiruu gaarii irra jirtaa dabri je deem je gammadi je wa illaa fa'lam anna baabaka mughlaq fa'aalij fathahu yoo mi'aan salaata keessa sitti hin dhageemin qur'aana qara'uu keessa sitti hin dhageemin zikrii rabbii keessa yoo mi'aan sitti hin dhageemin ulaan tee cufamtee jirti karaatti bantuun barbaadii furtuu ulaateetii barbaadii bakka ulaateefirraa bantuun barbaadi. Qur'aana jechuun namni laal akkuma salaata nabii sallallahu alaihi wasallam bilaalin arixnaa yaa bilaal salaataan haara nu galfachiisi nuti beekadhu amma namni irra salaata irraa haara galfata dur salaatatti haara galfatan cinqatanii salaatatti cinqii bahan cinqatanii quraanatti cinqii bahan cinqatanii zikri rabbii cinqii bahan rakkoo jechuu yaada gadda shoorarkaa waan nama rakkisu hunda qur'aanaan irraa haara galfatan arrammoo qur'aanatti namni akkuma walirra iimaan hin qabneen akkuma keessi walirra duwwaatiin akkuma keessi walirra onaatiin qur'aanni nama rakkisa qara'uu hin dandeessu dubbisuu hin dandeessu itti hojjechuunis akkasuma beek nama tokkootu warra saalitoota keessaa barataa isaa tokko qabee atahfizu alqur'aan jee gaafate qur'aana hafaztee jirtaa jennaan qaala laa lakkii qur'aana hafazne jeen qaala mu'minun laa yaxfizu alqur'aan fabima yatana'am wabima yatarannam wabima yunaaji rabbahu mu'minni qur'aana hifziin qabne maaliif qanani'a maaliif bashannana maal dhaggeeffatee qalbii isaa booharsaan maaliin rabbii wajjiin maqoo bahaan rabbii wajjiin haasa'u yoo feete qur'aanaan haasa'u. Usmaan ibn Affaan faan maal jedhuu ture ani osoo rabbi laalle osoo rabbii wajjiin hin dubbanne guyyaan tokko narra dabruun fedhuu je akkamitti rabbii wajji wal garta akkamitti rabbii wajji haasa'u teennaan osoon qur'aanan qaraanee qur'aana qara'u jechuun daayirektiin suduudumaan jechuudha. Kasii fi rabbi jidduu namni biraan jirre rabbii wajjiin haasa'uu jechuudha. Rabbii wajjiin dubbachuu jechuudha. Rabbii wajjiin mari'achuu jechuudha. Beekigaa anamma baatii ramadaanaa keessatti ogummaa duree kana kaasu soomanaa fi qur'aanni waliif fira jeeti. Nabiin alayhi salaatu wassalaam hadiisa keessa waan jedhe as-siyaam wal qur'aan yashfa'aani lil'abdi yawma al-qiyaamah qur'aanaa fi soomanni guyyaa qiyaamaa manguddummaa rabbiin namaa seenanii maganta namaa seenan yaa rabbi warra soomana keenya ka magantaa rabbiin nu seenu nu godhe yaa rabbi warra qur'aanni magantaa seenuuf san nu taasise akkam jaanime yaquulu as-siyaam ay rabbi mana'tuhu at-ta'aama wash-shahawaata bin-nahaar yaa rabbi khiyy anaatu gaafa inni duniyaa irra jiru san fedhii isaa ta nyaataa ta fedhii adda addaa guyyaa anaa dhorkuu ture fashaffi'nii fiihi yaa rabbi magantaa manguddummaa abaluutan narraa qeebali akkana jee gaafata soomanni manguddummaa siiseen magantaa rabbi siiseen quraanni wa yaqulu alquran mana'atuhu an-nawma bil-layl fashaffi'nii fiihi yaa rabbi halkaniin riba dhorke halkan na qara'aa bule halkan na dhaabbataa bule yaa rabbi manguddummaa abaluutan narraa qeebali jeeti magantaa seene rabbiin magantaa soomanaa fi quraanaan deebisu akkasitti magantaa irraa qeebalaa jarri kun walitti fira akkitti walitti fira qur'aanni soomana kana keessa gabbu'e shahru ramadaan alladhi unzila fihi alqur'aan baatii ramadaana baatii qur'aanni keessa buufame inna anzalnaahu fi laylatil qadr buuti qur'aanaa dubbatamna sooman baatii soomanaa keessa bu'e baatii qur'aanni keessa bu'e walitti fira jarri kun addaan hin bahan akkana jechuun yeroon qur'aanni qara'amu soomana qofa jechuu hiyyaa miti namni qur'aana qara'uus haa ta'u gallallaaluus haa ta'u soomana qofatti soomana qofarra dhaabbatee soomana qofa qara'u akka nama qaceelloorraa ifaarraa rahmatarraa dawaarraa
jireenya qalbii namaatiraa waan qalbii namaa jiraachisurraa ji'a 11 itti naajamu ji'a tokko malee akka nama juuti. Qur'aanni tokko tokkoon inni isin hima waan inni ta'e akka inni qaceelloo ta'e akka inni ifaa ta'e akka inni rahmata ta'e akka inni dawaa ta'e akka inni jiruu qalbii ta'e. Kana hunda qur'aanumaatu ifumaa qur'aanuma keessatti if dubbata. Qur'aanumaatu waa'ee isaatirraa haasawa. Mee suduudumaan qur'aanni maali jechuutti isin haa dabru. Qur'aanni akkamitti ilaalama jechuutti yoon isin dabre dura sadarkaa duraatti qabxiilee muraasa tokko mee waan qur'aana keessatti qur'aana irraa dubbate isin haa himu. Qur'aanni ayata hedduu keessatti akka inni qaceelloo ta'e Rabbiin dubbata. Qaceelloo jechuun gama khayriitti, gama nagayaatti,